Polisi y'u Rwanda ivuga ko grenade yaturikiye mu murwa mukuru Kigali ihitana abantu 2 ikomeretsa abandi 18. Abategetsi bavuga ko icyo gitero cyabaye kuwa kabiri nijoro hafi y'isoko ry'imbuto n'imboga. Polisi kuwa gatatu yavuze ko nta bantu bakekwa ariko ko iperereza rigikomeza. Uyu mugoroba hari igisasu cyo mu bwoko bwa grenade cyaturikiye mu murenge wa Remera mu kagari ka Nyabisindu. Ni hafi y'ahantu abantu bagurishiriza imbuto n'imboga. Icyo gisasu cya grenade cyakomerekeje abantu bagera kuri 20 cyangwa se hafi ya 18. Ubu turagira ngo twemeze neza umubare nyawo w'abashyizwe mu bitaro. Ahanini ni mu bitaro by'ahitwa Kibagabaga. Umurwa mukuru w'u Rwanda watezwemo za grenade mu mwaka wa 2010. Guverinoma izamaganira ku bofisiye mu ngabo z'igihugu 2 ubu bari mu buhungiro. Umwe muri abo ni Lieutenant General Faustin Kayumba Nyamwasa wahoze ari umugaba w'ingabo na ambasaderi mu Buhinde. Yahakanye ibyo birego icyo gihe avuga ko abategetsi aribo bakoze ibyo bitero hanyuma bakamurega kuba ari we wari inyuma yabyo. U Rwanda rwabayemo ibindi bitero bya grenade byibura 2 muri uyu mwaka ushize.